bakwethu ukudibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule olamukelayo ngumfundisi uEsindlovu ngihamba lamajaha kompofu uOB lo CK sikhangela indaba kaSambulo sindawonye ngilethemba ukubana liyasilandela kakuhle lapha elisizwa sikhona ngizanika abafundisi ithuba lokubana balamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyathaba njalo ubana sesihlangene ngehola lethu eliligugu lapho esifunda khona izwini likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa nxa siqhubeka sifunda sindawonye, asinike ukuzwisisa lenhlakanipho yokuzwa ikhuluma lathi. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ithini singakangeni ezifundweni ngigcizelele ukuthi silandele eduze ulobe phansi, dinga ugwalo, dinga usiba, ulobe phansi ngoba sikhangela incwadi kaSambulo enzikini yayo endabeni eziqhakathekileyo kakhulu. Indaba ezadiliza umhlaba. Sambulo ngo-13 ngesimkhangelayo siyithatha kancane kancane labafundisi bami lapha. Cela ukuthi wena ulandele eduze, ulalele kakuhle ukwenzela ukuthi ukuphathise. Olunye ugwalo lungakuncedisa ukuthi uyizwise kahle indaba esikhuluma ngayo. Ugwalo esilumemezela amaviki wonke elibizwa kuthiwa The Great Controversy, kumbe impikiswano phakathi kwaKristu loSathane ngesindebele. Silunika kungela mbadalo. Ungathumela umbiko wakho utsho ubana uyaludinga lolu gwalo. Sidingane sixhumane siza kuncedisa. Bafundisi, sigcine kuviki eliphelileyo sifunda uSambulo ngo-13 ivesi 1 kusiya ku-5. Sizacela umfundisi uCK asithathele kusukela lapho esagcina khona siya kuma kuvesi 10 ngibone ngazathi. Ngiyabonga mfundisi. Ukwenza ukuthi sixhume kuhle ke lapha ngizafunda uSambulo ngo-13 ukusukela evesini lesihlanu ngiye kuma kwelika 10. Ithi yona ke isilo sanikwa umlomo wokukhuluma amazwi okuzincoma lenhlamba. Sanikwa amandla okwenza lokho inyanga ezingama-42. Savula umlomo waso ukuhlambaza uNkulunkulu lokuhlambaza ibizo lakhe lendawo ahlala kiyo kanye labahlala laye. Sanikwa futhi ukuba silwe labangcwele. Sibahlule, sanikwa lamandla phezu kwemhlobo yonke labantu, lezindimi, lezizwe. Bonke abakhileyo emhlabeni baza kusikonza ngaphandle kwalabo amabizo abo alotshwa encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwayo. Seloko kwasukela ekudatshulweni komhlaba. Olendlebe kezwe, uba ekhona okumele athunjwe uza kuthunjwa. Lo bulalayo ngumkonto uza kubulawa ngumkonto. Nanti ithuba lokubekezela lokusebenzisa ukukholwa kwabangcwele. Hayibo. Yazi ngamavesi amalutshwana kodwa umomethi into eziningi ezicatha kunjalo. Ake maybe mhlawumbe ungasilamulela abafundisi ukuthi ke sibuyeleni kancane kancane. Siphinde impinda. Siyabonga. Ukwenzela ukuthi singabachiye emva abalaleli. Indaba lezi zicatha lezi. Kunjalo. Zifuna ukuthi sizibambe kancane kancane. Mfundisi OP, mhlawumbe ungasusiqalise khonapho. Mhlawumbe ngingaqala ngokugcizelela ukuthi lokho esigcizelela lapho ukuthi sisenzikini yencwadi kaSambulo. Singena ku chapter 12 sagcizelela ukuthi izahluko lezi u chapter 12 lo 13 lo 14 izahluko eziqhathekileyo kakhulu yize eziphethe indikimba yencwadi kaSambulo. Xa kuyisihlahla kusemkantshweni. Kunjalo. Kusemkantshweni waso. Kunjalo sivi. So kuqhathekile esikufunda lapha yikho kuzaphetha imbali yomhlaba. Ngakho akuvumi ukuthi umuntu angabikwazi esikufunda lapha. Kumele abekwazi ngoba yikho kuzakuthi ukuthi uza kuma ngapi nxa umhlaba ugoqwa. Kuqhathekile kakhulu. So iviki eliphelileyo besikhangela u chapter 13 ivesi 1 sisiya ku5. Sinanzela ukuthi besikhuluma ngesilo okuthiwa saphuma elwandle. Indaba siyiphethe sesikuveza ukuthi nxa sikhangela embalini sinanzela ukuthi ngaleso sikhathi isilo esasilamandla esaphuma endaweni labantu abaningi esithe thina kuselwandle khona. Sikuvezela ukuthi ngumbuso wobupapa okuthiwa ipapacy ngolimi lwesilungu. Umbuso oholwa ngupapa, i-papal system. Njalo ngifisa ukuthi abalaleli bananzelela ukuthi asikhulumi lapha
ngomuntu oyedwa sikhuluma ngenhlanganiso okuthiwa yisystem ngesikhiwa njalo asikhulumi ukuthi kumbe kuzonda umuntu othile lapha sikhuluma ngeqiniso njengoba linjani linjalo kuqathele usikunanzela alibuqedi bunini lona mfowethu basho njalo isintwini kunjalo so sakuveza ukuthi ngaleso sikhathi ungabuyela encwadini kaDaniel sinanzelela ukuthi kwakulezilo ezimelwe izimpondo ezingu10 izilo lezi zaba khona ngemva kokudabukana phakathi kombuso wepagan Rome eEurope abakuthi divided empire of Rome. Then ngemva kwaleso sikhathi ke sasesibona ukuthi uPapa ngo-AD 476 abantu okuthiwa ama-barbarian tribes yibo abadiliza umbuso weRoma lapho. Then abantu laba sebediliza umbuso weRoma ubishop owayekhona leso sikhathi nguye waba lamandla. So abantu baqalisa ukuyabuza kuye ezombangazwe lezo kukholwa. Yikho lapho sibona khona amandla obupapa ekhula egqagqela kumbe egombolozela umhlaba wonke. So iPapal Rome yahle yaba lamandla kusukela ngaleso sikhathi. Njalo kunye futhi esikubonayo lapha yikuthi iPapal Rome le isithethe amandla okubusa. iBhayibheli lithi yona ngumbuso owaqala ukuthi uhlanganise umbuso wakuqala owahlanganisa ezokukholwa lezombangazo. Eminye imbuso le eyayisedlule le yayikhangela ezombangazwe kuphela. Kodwa umbuso lo oholwa kumbe ngupapa wabuya wathatha ezombangazwe wathi yithe sizafaka imithetho lapha eyabohulumende bakwenza khonoko. Sebefaka imithetho yabohulumende basebesithi uhulumende usezafaka imithetho yezokukholwa. iBhayibheli khonokho yikho ekwalayo. iBhayibheli lithi kukaKesari ngokaKesari. Kesari mpheno wakhe uNkulunkulu leka phe ukabani okwakhe. So uKesari umele uhulumende. Then uNkulunkulu umele umbuso wakhe wesiKristu. So wesiKristu lezombangazo kakunjani kakuhlangani. Kodwa umbuso lo isilo lesi esikusambulo 13 siyahlanganisa into lezimbili. Nxa sesiya phambili kuleli viki siza kubona ngamandla abona la ezombangazo base bechaya imithetho yezokukholwa besebenzisa uhulumende okokuthi ababe ngalaleli lo mthetho base bebotshwa bebulawa bengeniswa ngapi emajele. Yamfundisi enguthabelayo ukuthi uba siqhubeka mhlambe leza sivezela kakuhle kunjalo ngoba kwaphana uDaniel 7 yakhumbula sikhumbula ngophondo oluncane olwahluphayo. Engcene singathi sibakhumbuza abalaleli ukuthi usambulo 13 lo sike sakuthinta ukuthi ugoqela izilo zonke lezane zikusambulo 7 kodwa ngokucacileyo usambulo 13 uhambelana xathu lophondo oluncane olukuDaniel 7. So okubona kuDaniel 7 kuveza umbuso wophondo oluncane kuyafana naxathu lokubona kusambulo 13 kuveza isilo esaphuma elwandle. So sithi thina isilo lesisiphuma olwandle yiphapasi lophondo oluncane ngale kuDaniel 7 yiphapasi ngumbuso omunye yinto yinye evezwa ngendlela ezehlukeneyo. Hayi mfundisi mbonani kezwakala sikhe ukhona ofuna ukukwengeza lapho mbe singadlulela phambili. Ngiyabonga mfundisi wami. Njengoba ke siqalise kuvesi lika 5 lelika 6 lapha. Sifuna ukucizelela indaba yenhlamba ezikhulunywayo lapha ngoba kuthiwa sanikwa umlomo wokukhuluma amazwi okuzincoma lenhlamba. Sanikwa amandla okwenza lokho. Savula umlomo waso ukuhlambaza uNkulunkulu lokuhlambaza ibizo lakhe lendawo ahlala kiyo kanye labahlala laye. Mfundisi ungakayikhathana enqalo mfundisi obhiza ukuncedisa incwadi ubala beku engqondweni yami sanikwa ubani nguDrago umgobho lwana hayi nguDrago umgobho uyosinika lawa siyabonga usambulo uyasivezela ukuthi umgobho uDrago goyinyoko endala uyosinika amandla la yena ulawo ulawo kawathathelwanga mfundisi wami. Hayi qhubekela phambili siyabonga. So ke nxa kukhulunywa ngokuhlambaza uNkulunkulu kuthi ukuthi ubuthungameli lo wesikhuluma ngabo bendlela leyo ukukhonza ukuthiwa yibupapa. Umthungameli wakhona uzenza uNkulunkulu uzibeke endaweni kaNkulunkulu uzilinganisa lo Nkulunkulu uzenza futhi ummeli kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Kusho ukuthi ndiza kuchasisa mfundisi selikuhlukanisa kahle ukuthi
unjani kodwa kade kusilungele ukuthi sibe ukuthi nxa kuthiwa inhlamba kathuki yokwazi kodwa ukuzibeka endaweni kaNkulunkulu azenze uNkulunkulu yena umuntu engxenye kwaphana ngingangezelela futhi okunye siza kuchasisa kodwa kabanzi nxa siya phambili ukuthi uyahlambaza ibizo kube sokuthiwa lethebanikeli likaNkulunkulu kusitsho ukuthi futhi umbuso lo ulethebanikeli labo emhlabeni eselithatha indawo yethebanikeli likaNkulunkulu ezulwini nxa sesikuchasisa kabanzi zakuthola ukuthi uthebanikeli leli yikho lapho babesithi ungathethelwa izono khona kodwa iBhayibheli yona sithi ukuthi akula umuntu ongathethele izono ngaphandle kwabani kukaNkulunkulu so lokho bathatha le ndawo kaNkulunkulu onguye yedwa olamandla okuthethela izono embalini ungakukhangela ngensuku zikaNdoda okuthiwa uJohn Theseli babethengisa izithupha zentethelelo okuthiwa ngama indulgences besithi bona nxa ungawona uyabuya uzobhadala babe sebekuthethelela abapriest so nxa kuthiwa abahlambalaza ithempeli kuthi ukuthi bale thempeli labo emhlabeni elithatha indawo yethempeli kaNkulunkulu ezulwini okulapho uJesu akhona kathesi endaweni engcwele yikho lapho ukuthi nxa sikhuleka khona izono zethu zinjani ziyathethelwa kodwa bona bathi hayi ungabuya kithi emhlabeni siza kunjani siza kuthethela so bathatha indawo yethempeli kaNkulunkulu elisezulwini bona bengabantu emhlabeni isitshele ngendaba zenyanga ezithwani machumamane la siyabonga 42 months siyabonga ukukhuluma nge42 months lapha uvesi ngu5 kuthiwa waphiwa amandla ukuqhubeka okwenyanga ezingu42 engxenye okunye engingakukhuluma lapho kungaqinisa abalaleli sikhumbula ukuthi sakuveza ukuthi incwadi kaSambulo iveza ukuthi uJesu nguyumlawuli wento zonke ungakhangela izilo lezi kuDaniel lapha kuSambulo la kuDaniel zihlala ziphiwa isikhathi vele siyabe siphiwa isikhathi ukuthi uNkulunkulu uthi ngiyakuvumela ukuthi wenze ufunayo kusukela la kusiyagcina la so baphiwa imingcele abantu laba kuyasincedisa khona ukuthi la nxa uSathane esilwa loNkulunkulu uSathane amandla akhe alemingcele kukhona lapha afika khona komlindo uyagcina uNkulunkulu andoda la kadluli khona so kumele kusinike intshuku ukuthi even nxa sikhuluma indaba yesilo lelo Paulo esilo abantu abaningi kwesinye isikhathi bayatshwa luvalo besabe kodwa kumele sibe kwazi ukuthi thina singahlala ehlangothini lukaNkulunkulu siyanqoba ngoba uSathane uphiwe imingcele yikho lapha kuthiwa isilo lesi saphiwa amandla okuqhubeka okwenyanga ezingamachumi amane lambili 42 months so kuyini ke isikhathi lesi esikhuluma ngaso ese42 months isikhathi lesi 42 months yiso ke isikhathi esihambelana lalokho yana sakuchazisa iviki elipheleleyo ukuthi isilo lesi kuthiwa kulesikhathi lapho esabusa khona kwafika lapho esaba khona lesilonda nxa usukukhangela ke embalini uzathola ukuthi sike sakuthinta ukuthi uPapa waba lamandla ngo476 AD eselamandla kwakulamazwe ngithi mina kumbe kulembuso emithathu ekuDaniel 7 ngale okuthiwa ngama Vandals lama Ostrogoths lama Heruli ababelokhe besala ukumlalela uPapa so uPapa kusukela ngo476 wayelokhe elwisana lembuso nale emithathu then ukumgobela yona le so kusiyafika u538 AD yikho lapho uPapa anqoba khona abantu okuthiwa ngama Ostrogoths umbuso wokugcina kule ngu3 owawuphikisana laye esenqobile ama Ostrogoths kwakungasela umbuso owawuphikisana lePapacy ngaleso sikhathi yikho ke lapho amandla ubuPapa aqala ukuthi alawule umhlaba wonke ngokugcweleyo kungela muntu ophikisana la yikho ke uqala khona isikhathi lesi okuthiwa yi42 months abasiphiwayo kusukela ngo538 kusiya ku1798 AD siyakhumbula lapha abalaleli ukuthi sike sabalo Ezekiel 4 ivesi ngu6 lo Numbers 14 ivesi ngu34 ukuthi kusiprofeti ilanga elilodwa limele umnyaka onjani owodwa yikho esikhona khona pha so i42 months lezi ngamalanga amangaki sokuyimezi futhi sihlala sikhuluma indaba enombolo lapha so ungathi wena 42 months inyanga eyodwa ile 30 days inyanga yeBhayibheli so ungathi wena 42 times 30 uyathola u1260 days kusitsho ukuthi isilo lesi saphiwa amandla okubusa we1260 days which is nxa sesikuba angikwazi ngesindebele ukuthi ngakubeka kanjani but literally ngokubala sibisibili iminyaka engu1260 kusukela ngo538 kusiya ku1798 iminyaka eminingi so babebusa yiso ke isikhathi uza kuthinta umfundisi uCK ababe sebehlukuluza ngitsho labantu abanjani abangcwele and then ngiphetha lapho ungakaphethi mfundisi okay ungakaphethi ngiyakwazi ukuthi isikhathi sisekhona kancane
akusosikhathi eside kakhulu yini lesi isikhathi eside sivile awufisa ukuthi uNkulunkulu awaquma kunjalo iyasitshela ke ungakukhangela lasembalini ukuhlukuluzwa kwabangcwele akuzange kucine kanye ngo1798 uNkulunkulu wakumisa sokusela iminyaka enjani emlutshwana kuyaphinda futhi kusinike lenzwisa lokho kuzakwenzakala lasensukwini zokugcina ukuthi uNkulunkulu angabona abangcwele bakhe sebehlukuluzwe kakhulu uJesu uzakumisa athi hayi uzakufinyeza izinsuku itsho njalo iBhayibheli so kuqhathekile khonokho then okunye singakuthinta mhlawumbe ukuthi nxa ukhulunywa nge42 months kumbe ukhulunywa nge1260 days ungafunda uchapter 12 ukhuluma futhi ngendaba efana nayo isilo esifana ukuthi sazi ikhuluma nge1260 days lapho owesifazana ayesenkangala khona libandla likaNkulunkulu elicachile ngesikhathi sona lesifuthi esifana nayo so ungabona ukhulunywa nge42 months ubone ukhulunywa nge1260 days ube subuyela kuDaniel ubone ukhulunywa ngokuthiwa ngu-times time and half a time which is 3.5 years isikhathi esifanayo isikhuluma ngani lesi sikhathi sikhuluma ngezinsuku kumbe ngeminyaka lapho amandla ephaphasi ayebusa khona umhlaba wonke kusukela ngo538 kusiya ku1798 AD ngiyindlela mfundisi singakabuyeli ukufundisa uCK sithe uDrago wanika isihlalo kunjalo usilo lesi uNkulunkulu ulabangcwele kunjalo uSathane layo unika lapha isilo amandla ukulwisana labangcwele ukuthi CK othusithathele khona lapho ukuthi siyabonga mfundisi wami kuliswa kwabangcwele siyabonga ke njengobana ke sekubekele lapha uOB ukuthi isikhathi lesi siqalisa ngomnyaka ka538 AD kuyini okwakusenzakala ngaleso sikhathi ungakayikhatshana mfundisi kuthiwa sanikwa amandla sanikwa uba silwe nabangcwele sibanqobe sanikwa futhi amandla phezulu kwemideni yonke nabantu nezilimi zonke verse 7 so ke isikhathi lesi yisonesana esibizwa kuthiwa embaleni isikhathi sedark ages isikhathi sobumnyama iBhayibheli ngaleso sikhathi lalingasavunyelwa ukuthi lifundwe nguye wonke umuntu ngaphandle kwabapriest yibo bodwa ababevunyelwa ukubala iBhayibheli so izinto zazingekho lula ngaleso sikhathi wonke wayefunyanwa efunda iBhayibheli afuna ukulandela okuseBhayibhelini wayebulawa uzananzela futhi ngesikhathi soneso esifana nayo kulapho ke amaKristu amaningi ababefihla iBhayibheli bezama ukuthi balidlulisele kwabanye balifunde ungafunda embaleni uzananzela ukuthi abanye abaningi labantu abanjalo bahamba bayacatsha ezimbalweni lasemaweni kodwa ke kabayekelanga ukufunda iBhayibheli lanxa kunjalo kodwa ke abanye ababetholakala bekwenza isikhathi okwabulawa khona amaKristu amaningi abanye babebuthelelwa bafakwe enkundleni ukabe kugejiwe ngapha emaceleni kufakwe izilwane ezilanjisiweyo bona bagqokiswe izikhumba zezimvu izikhumba zezinyamazana izilwane leziyana nxa zazivulelwa zibona umuntu embathiswe isikhumba senyamazana zona zazihle zisuke zimdumele zicabanga ukuthi kuyini inyamazana kwabulawa zimdabule kwabulawa amaKristu amaningi 50 million imbali itsho njalo ababebulawela ukukholwa kwabo lokho bekakadlele bebambelela so ke ngesikhathi soneso esifana nayo futhi kodwa ke ngokuya kwesikhathi abantu bagcina bekunanzelela labanye abathungamela ababe ngabapriest babona ukuqhakatheka kweBhayibheli so labo bakhuluma bamelana lemfundiso le eyayisenziwa ngaleso sikhathi kodwa labo abayekelwanga benjalo balandelelwa futhi bese kusithi lamakhosi amaningi ababefuna ukusupporta laba abapriest abasebefundisa iBhayibheli abanye bakhona labo ngoba isikhathi lapho umbuso lo wawuphiwa amandla ukuthi ababuse bacela ukuthi kumele bayexolisa ukuthi bayeguqa kumbusi lo uPhapha ukuthi baphambanisa ngoba lesi sikhathi kwakuyisikhathi lapho kwakumele khona isilo lesitshengise amandla aso kodwa ke ngokuya kwesikhathi ese-reformation babe lokho bevuka kancane iqiniso laze lanjani lamemetheka kwaze kwafika isikhathi sika 1798 esike sakhuluma ngaso lesiyana esokubotshwa kuka Phaphalwana uPius esikhulume ngaye engifuna ukuthinte mfundisi abalaleli bakuzo ukuthi igazi lethu liyinhlanyelo kunjalo mfundisi wami ukuthi uNkulunkulu azange ehlulwe lokhana ukuthi lanxa wavuma
kodwa ke ukufa kwamaKristu kwakusandisa amaKristu khona kade ukutsho abanye babebotshelwa izithunga emuva kunjalo ulayithe kube njalo nxa sikhuluma kanjalo bafundisi abantu abasilaleleyo bayamangala ukuthi sikhuluma ngento omhlobo bani abanye bathi into enjalo mhlawumbe ayenzakalanga ngitsholo nje ukuthi ucabange ukuthi umbuso ohlanganise zenkolo lezombangazwe ukuthi ngesithatha inkolo ukuthi inkolo yeBhayibheli nxa isifika esigabeni sokuthi abantu bayabulawa ongavumelane lakho ngibona sesikwesinye isikhathi siyala kodwa ke ngithanda ukuthi sigqibe khonapho ukuthi kuyini okungenzakala kulabo abazakwala ukwamukela uPaul esilo siyabonga verse 8 siyabonga laphana ukuthi engokunye ngakugcizelela ukuthi omunye angacabangela ukuthi kathi abantu labo okukhulunywa ngabo lapha babe bambelele khathi umuntu uyabefelani kuyini okwakubafuqa ngibona ngathi ngenye inkuthazo edingakalayo kube laleli ngoba leso sikhathi siyaphenduka futhi maye lokuthi umfundisi ungakafiki khonapho ukuthi babe bulawelwana kunjalo abantu labo babebulawela ukulandela iqiniso leBhayibheli babulalayo nangaphathanga iBhayibhelini wayephethe iBhayibheli yikho sikhulume ngakho lapha ukuthi ukukhohlisa indaba ukuthi uSathane kabuyi ngendlela esinjani esikhangelele ngazo abantu uyayibona indaba so abantu laba babebulawa ngumuntu othi yena ungumKristu othi yena umele uNkulunkulu kodwa bona besezinto seBhayibhelini eliphethwe nguyena lo futhi obazingelayo abantu uyayibona indaba efuna benze akufunwa nguye ongatsholi iBhayibheli so lapha sifunda ungafunda lapha uSambulo 13 kuyaphindwa lapho ukuthi umhlaba wonke walandela isilo umhlaba wonke wathi ngubani ongamela amandla wathi ngubani abantu basimangala lesi silo ngoba baba besithi silamandla amangalisayo ngubani ongamela amandla so kathesi sesifisa ukuthi ngobani abaza kwenelisa ukumelana laleso sikhathi ngabantu abanjani abazakwenelisa ngoba kulabanye okuzamele bame ngoba lapha siyabona imbalini ukuthi bakhona abamayo imbali yasiphinda uvesi ngu8 uthi yena bonke abakhileyo emhlabeni baza kusikhonza lesi silo abalamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwa umhlaba ungakadatshulwa so lapha nansi imfihlakalo mlaleli okumele uyibambisise uyigagadlele ibe lilifa lakho abazanqoba abangasoze bakhothamele isilo sike sakuthinta ivike liphele ukuthi ukukhonza isilo yikukhonza uSathane ngoba nguyosinike ini amandla lesihlalo sakhe so ngobani abazakwala lanxa bethenjisa ukufa lanxa bethenjisa ukuzingelwa ngilabo abalamagama abo alotshwe encwadini yokuphila so ozwa lesi sifundo kathesi umlando lo mbuzo omkhulu ukuthi kambe elakho igama selilotshiwe yini encwadini yokuphila nakho umbuzo umfundisi ungakadluli khonapho amagama abo alotshiwe encwadini yokuphila yewundlu elahlatshwayo selokhu kwasekelwa umhlaba kunjalo bakunika imfanekiso yini ukuthi vele amagama laba abazakhonza vele bayaziwa mhlawumbe singakubaka beka njalo siyabonga sinanzela lapho ukuthi kusiya ukuthi umuntu utolike njani kodwa iBhayibheli ekuvezayo lapha ukuthi owahlashwa umhlaba ungakadatshulwa liwundlu asomagama alotshwa umhlaba ungakadatshulwa iwundlu lelahlatshwa umhlaba ungakadatshulwa ngokomfanekiso ngenxa yani ngoba uNkulunkulu vele wayesehlele icebo losindisa umuntu engakanjani engakawi wayekwazi ukuthi umuntu uzamhlamukela wasehlela icebo kasangacabanga ngokuthi semfuna usindisa umuntu ngemva kokuwa kwakhe so wahlatshwa umhlaba ungakadatshulwa liwundlu kodwa igama lilotshwe encwadini yokuphila umuntu nxa esamukela ubani uJesu njengenkosi lomsindisi siyabonga mfundisi sike ufuna ukwengeza khona ngifuna ukuya ukuthi siye kuvesi ngelika 10 mfundisi ngelika 10 asihambe asihambe ithi yona ke uba ekhona okumele athunjwe uza kuthunjwa lobulalayo ngomkhonto uza kubulawa ngomkhonto ibisisithi yona ke nanti ithuba ngiza kuma khonapho ungananzelela siyaphinda futhi esikukhulume ngeviki edlulileyo ukuthi thina ngo1798 nxa inkolo leyo yoyihlanganisa ezenkolo lezo inkolo yobuphapha leyo yayisesiqongweni uGeneral uBethia oweFrance wafika wathunywa ukuthi ambophe uPhapha wayemfaka entolongweni wafela ejele so sike sakubeka futhi sathi thina ngesikhathi soneso esifana nayo ngo1866 kusiya ku1870 uzananzelela ukuthi ngapha kusukisela ngesikhathi sedark ages bebulawela ukukholwa babebulawa yiyona le inkolo esikhuluma ngayo
kodwa ke kade sinanga umuntu ngameli usebanjwa nguye sesiyafela ngaphi ejele. Le ndawo eziningi ezazi ngezenkolo nale bazithathelwa. Khonoko kutshengisa sobala ukuthi othumbayo la uza kwenza njani, uza kuthunjwa. Igama leli ligcwaliseka khona hapo. Lapho kugcwaliseka khona ulokuzeni uvesi ngu10 wesikhuluma ngayo. Esikhuluma ngayo. Yeah, ukuthi ngo1798 khona phana ipurpose yafika lapho yafika khona yangani sifike komphela yathumba abanye la wathunjwa wavalela wabulawa. Yeah. Siyabonga mfundisi, sisibange emaphethelweni indaba yokubekezela lokukholwa. Mfundisi OB siyabo ngapho ukugcizelela lapha esisanda kudlula khona ukuthi ungahlukuluza abanye abantu lawe kuza kuthola njalo ikho sikufundayo la indlela oyenza ngayo kwabanye abantu qaphela ingasayenziwanga kuwe uqathekile khona nokho kwenza kwabanye kuza kwenziwa kuwe kunjalo so phatha kuhle abanye abantu uqathekile khonoko bese siyiphethe indaba lokho esigcizelela khona phana ukuthi kudingakala ukubekezela lokukholwa isikhathi lesi esiza kubuya nxa sisiya phambili zawuchasisa ukuthi kuzabe sokunjani emhlabeni abaza kunqoba ngalesi sikhathi ngababekezelayo abaphikelelayo phakathi kobunzima abalokukholwa ukuthi la nxa ngiphakathi kwezinhlupho uNkulunkulu njani ukhona yikho kukhulunywa ngakho lapha ukuthi nanku ukubekezela lokukholwa kwabangcwele so abaza kunqoba abazakwala ukwamukela uphawu lwesilo ngabalokubekezela phakathi kobunzima ngabalokukholwa loba kumnyama kodwa besazi ukuthi uNkulunkulu nguye ngumnqobi uNkulunkulu nguye ngumlawuli wento zonke kumele sihle sikufunde khathesi isikhathi sobunzima singakafiki hayi bafundisi siyabonga balaleli indaba kaSambulo 13 silokho siphakathi kwayo abafundisi bayishiya lapha namhlanje nanku kubekezela kwabangcwele lokukholwa ukuthi kasitshethi lapho esimi khona ngoJesu kasidibaneni kuvikelizayo endaweni efana nayo ngesikhathi esifanele bamba khonapho kuSambulo 13 inkosi kubusise sisihlangane njalo kuvikelizayo siyabonga.